Гүлдара Қалдарова, қол чабыңдар ағайын. Барыңыздар. Спасибо. Мен өзі урматтуу меймандар Карасөгөттөн тейкесинен болом. Именно ошо тейкеге түшкөн бул. Мен жеңеде тамашалап коем мен бар го. Ана могу жактан свет жандырып турсаңыздар болот. Не үчүн ырчылар ырдап атканда сиздер кол чабасыздар, и так далее, там кичине конверт бересиңер. Анан эң негизгиси жанды күйгүзгөн нерсеси гүл бересиңер. Тамашачы же алып баруучу КВНщитерге бир гана гүл жок да вообще. Байкайсыздарбы? Жок дегенде билесиздер, что Мыйзам менен Мурат алып барышын билесиздер, рекламадан көргөнсүздөр. Жок дегенде бизге гүл албасаңар дагы үйүңөрдө эскирак бир шприх болсо алып коесуңар бар го. Жоосо чукуру чыгып калды. Аз мен ошондуктан мен мондай кылайын. Апа. Жаным апа, мен сизге берейин. Апа. Мына гүл сизге апа. Азыр мен чыгып туруп ырдаганда, что элдер билбей калсын. Анан могу жактан чыгып барасыз дагы, мен чыгып ырдап атканда, рахмат балам, өмүрүң узун болсун, өнөрүңө өнөр кошулсун деп бетимен өпкүлдү бересиз. Уктуңузбу? Мен могу жактан чыгып келем, как будто ырчылар сыяктуу осол кылам мен. Азыр эмес. Чоң рахмат. Анда эмесе төмөндөгү чыгарма апаларыбыздын урматына жаңырсын. Апа дайынсызбы? Алдаба куру бекер сөзүң менен, анысыз да жалыныңа күйүп келген. Тезирак. Ашыктык акшуласын чачкан болсо, тезирак дейм. Армансыз бул жашоодон өтпөй берем. Ашыктык, үч жолум апа. Рахмат. Чоң рахмат апа. Чындыгында бул гүл дагы мен үчүн күтүүсүз болду апа. Анан да бир нерсе байкайсыздарбы? Мен могу жакта ырчылар жок да мен айтып коеюн бир нерсени. Ырчылар чыгып ырдап аткан убакта биринчи ырым бүтүп турган, экинчи ырым ырдап баштагандан жакпы. Чоң рахмат. Анда эмесе. Эмнеге чарчайт дейм ошо бар. 2 саат сүйлөп биз чарчабаган олор майлы коем бар. Негиси биринчи аялдар бүт бар жон аялдар силер тандайт экенсиңер. Байкасаңарбы ошону? Кийимди да силер тандайсыңар. Не только өзүңөрдү эмес, эркектин да кийимин силер тандап бересиңер. Bir жерден үй, жер бир нерсе алыш керек болсо сону тандайсыңар. Продукта бир нерсе алыш керек болсо ону тандайсыңар. Магазинге бар силер тандайсыңар. Биз эркектер жөн эле жүрө бересиң ана бар аркасында. Бирок эркектер биз бир гана нерсени тандайбыз. Ошол нерсени бербешибиз керек. Биз бир нерсени тандайбыз. Ким билет? Курбан айт күнү кой тандайбыз. Бир эле бий менен бүтүрүп коесуң. Бир эле көбүрөөк бийлейсиң. Спорный, бир эле бий менен. Туугандар, кол чаап турасыздар, э? Телефонуңузду берип туруңуз, телефонду берип турасыз. Кана, сизден баштайбыз. Ачкин айтат кыласа. Дайынбы? Атыңыз ким? Айзирек. 1, 2, 3, кеттик. Кол чаап турасыздар. Чарчаба, буту колуң талса да, кандай сонун бийлесиң, кыз жигиттер танса да. Чарчаба, буту колуң талса да, кандай сонун бийлесиң, кыз жигиттер танса да. Ай, молодец. Бол, молодец. Айзирек, молодец. Турмушка чыккансызбы? Мыйзам ойлонуп көр. Болду. Турмушка чыга эле экен, бойдоксуң сен. Эми сиз го жетишпей каласыз. Келесиң, турмуш курасың, раддонго барасың, балаң төрөлөт, сразу улакка жөнөтөсүң экен. Келе коет. Атың ким сен? Атина, сен каның аз окшойт, а? Келе коет. 1, 2, 3, кеттик. Чарчаба, буту колуң талса да, кандай сонун бийлесиң, кыз жигиттер танса да. Чарчаба. Мына бий менен конкурска чыккандан уялбайсың мен. Неге тур. Мына Кудайым каш берип атканда экөөбүз алдыда турганыбызга чиркем. Сразу видно, что оштун кызы мына. Мурат ака, сиздин анан чоң кыз сиздин анан менин кашыман көчөтү алып туруп бишкектиктерине отургузуш керек. Бишкекте каш жок да. Кашкабы? Мен каштан отургузуш керек. Мен каяка отуруш керек деп коймун.
Так. Мынаны чечип аласың ба? Атыңыз кім? Атың кім? Айбек деп қойсаң. Атың кім? Махара. Бер. Махара ба? Махларай. 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 Соны аткен бісімла кет. Бер, көш кеттік бісім. Махларай. Чарчаба сен чарчаба, буту колың тасада. Қандай соның билесің, қыз жігіттер тансада. Чарчаба, буту колың тасада. Қандай соның билесің, қыз жігіттер тансада. Махларай, юрек тезі бар дейсің. Жүрем, бас. Жаңағы япондардың кинолар бар ғой. Мурат ака. Ошодағы теріс қарамандағы кішілерге ошап жүгітті. Мойналарға сүрет татып алсам, сұңғыды, шауың еді үйіне ады. 1, 2, 3, дайын ба? Чарчаба сен чарчаба, буту қолың талсада. Қандай соның билесің, қыз жігіттер тансада. Чарчаба, буту қолың талсада. Қандай соның билесің, қыз жігіттер. Шығаш керек. Не oldu Murat'ка? Göz жетпей қалды ғой. Так, кейінгісі. Келесі мұна кішенке қарындашымыз. Биле аласыз ба? Атың кім? Азиза, келе қояқтың. 1, 2, 3, Азиза! Аққы сен. Ачкені қарап қой. Ачки өзіңін чоңғы. Сіздің башыңызға тақсаңыз сынат алың. Ачкені таққансың бет жоқ деген. 1, 2, 3 кеттік. Ай, молодец бұла! Ай! Музыканы жандағы нұрчылары ырдасын. Билеп жаштарда ушул күні жырғасын. Күйе жолды шойносын, келіндағы тойласын. Күйедағы ойносын, қайғы қапа болмасын. Чарчабасын, чарчаба. Молодец, ачки сағал. Келші, кел ғой, сен кішіне кекесін бүнше. Аттың кем? Қанекей, саға тырнақ не керек бар кенсің? Епті торт болса олда тұра. 1, 2, 3 кетті қанекей. Ай, тоқта. Секен баштау. Дайынсыңар бы? Итак, дорогие друзья, у нас смертельный номер. Давление сварлар чекпеттер сразу. Самое главное, знаете что? Үйден қайталап ағыла, короче. 1, 2, 3, кәткай! Тоқта, музыка башталғанда баштачы. Қойчы сен, қой. Чарчаба, буту қолың талсада. Қандай соның билесің, қыз жігіттер талсада. Ай! Мәссіға! Бол. Шынат, нары қара тұр, қан? Нары қара тұр, мен тұрын әсені қылтамына. Чық, кіріне, чық. Чық, кіріне, чық. Мен жанымда тұрған тамадағы барды қой. Ана, көлчі? Көлі қой. Баш. Қайырда отырасың, баш. Murat'ка, Қадыр акамен ойнаған тамашаңыздар бар емес пе? Енелердің сүті емнесіменен жағат деген. Ошы қызымен ойнап қойсаңыз болады кеміні. Бұл білетті. Так, емен мұнда қылайық. Ұшы қыздардандағы мен ашчақ конкретно билейм дегендер бар бұл? Конкретно бейчіге берек ем ол қымбат бол білектерді. Қыздар бұл, балдар байырмасы жоқ. Чотқа конкретно билегендер шықсын. Кел, шық, кел қызым, бас. Сіз ол келе тас бұк? Бас. Сенің келешің башқа бар ғой. Мына өзді ішенген біреу келе тат. Ана чашты ұшынша қатты буылсың алтыным. Пешенен жарымға келіп қалдырым. Келе бай. Зато пешенелі қыз. Секін, өзіңе кел ол, кім өзіңе кел. Бол жеттің, өзіңе кел. Бас әм. Атын кім? Мерем. 1, 2, 3, Мерем кәтігік. Шақырсыншы жесені, келген жеңе кел бері. Ол жаулар қайда? Билесінші бажасы. Келіндағы тойласын, күйедағы ойнасын, қайғы қапа болмасын. Мерем, бейден басқадан не шықласын, дүкен мейді? Мерем жақшы биледі. Мынау қыз жақшы биледі. Түрлі айттан бұк? Анан келе қой қос. Мына қыз жақшы биледі. Да, кімді алайын?
Биринчи. Шубу? Анан, туптур. Кимде? Мунабы? Улакчы унтуп калпсыз бир кыз. Ал эми 4 кызга сиздерге. Өкөң бияка. Рахмат сиздерге. Мына эле жактыма кийинген чат экен. Соңуда шиунга сууна хуңуйдана. Япондордун тез карманда кишилерин ошо. Аркасында вообще кан жок экен бар. Итак, дорогие друзья, у нас финал 4-ө калды. Калоочулар жокпу? Жок, а? Улай берек. Кайсы бийге? Так, эми кийинки би кара жорго барбы? Жок, кара жорго болбойт да эми. Современныйраак болсо. Бир сен баштап бересиң, а? 1 2 3 музыка. Бул эрт короз музыкасы. 1 2 3 кеттик. Жаккан болсо кол чаап туруңуздар агайын. Hey! Давай! Молодец алтын. Бул айтурган туугандардан мындай кылбайбы? Ошо тортты ушу кызга береличи мына. Бул эми короздордун бийин каяктан билесиң? Отур. Чөчөлөрдү көрүп. Аягындабы? Келе кой. Байыр аппак болуп чыктың эле, кызарып кетсиң го. Артисттердин иши кыйын бекен. 1 2 3 кеттик. Давай! Кол чаап турабыз багайын. Яй! Молодец. Итак, мына япон короз. Тоқта. 1 2 3 кеттік музыка кеттік. Биринчи орын 2000 сом. Ей, Құдай. Қол чабулар қайда? Ей! Мына концерт бүткөндөн кийин мен эле торт алып берейин, чукам. Мына чыныгы кашеки короз. Любой корозун алып келип мушташтырат. Индишке корозун менен корозун качырат. Кеттикпи? 1 2 3 кеттик анасы. Ай! Нормально. Кол чабуулар кайда? Ей! Шабала! Массага! Ай, рахмат. Молодец, рахмат. Мындай кылак. Мыйзам, мына эки кызга сен өзүң каалаган белектериңен бирөөнү бер, бирок кымбат белекти алып каласың. Мындай кылайын, мына биздин кичинекей кызыбызга тортты берели, туугандар. Кичинекейлер тортты жакшы көрөт. Макул болсоңуздар, тортты берели. Андан кийинкисине мына тырмак өтүсү 20%ды берели. Жок, токто. Билетти тырнак берип коесуң, мына карама тур. Мына берейик. Молодец. 50% арзандатуу. Япон короз против каршы короз. Мына кадырасың. Мына кылат. Мынага бер дегендер бир кол чаап коюңуздарчы. Жок, бул жакка бер дегендер кол чаап коюңуздар. Албай калды го.
Дагы бир бийлеп, азыр эле короз дөкөң бир бийлеп көргөн. Жок, мындай кылбайлы. Андижанская полька бийлетпейлүү, баары. Азыр короз эле бийлеп. Короз эле. Короз. Дөкөңөр бир бийлейсиңер, элдер күбө. Элдер тааныш билиш кылайкей жок, кимиси жакшы бийлет, ошого 2000 сом кетет. Ташлап карап туруңуздар. Дайынбы? Дөкөңүздөр бир бийлеңиздер, ошондо биз байкап алабыз. Мына чеш турабызбы? Чеш. Келеңиз, мен карап турам. Болдойм анча. Болгон дүйнөнү көргөздүм. Так, даярбызбы? Токто. Короз чечингенде мына короз кайта берди. Арпа. Биздин короз пародасы дагы өтө чоң. Азыр биринчи орун алады, мен сарап болдум. Финал! Ташлап карап туруңуздар. 1 2 3 кеттик адамыз. Давай, япон короз, давай. Жок, өкөң, жакыныраак. Ой. Наркы короз соготпой да. Карап туруңуздар. Токта. Мына бечара жарым сааттан бери мээнет кылып атат. Ана мына туруп бир силкип койсо, деп атасыңар. Это несправедливо. Мына мээнет нактап кой, кагайын мына мээнет бар го, мына бечара. Тутунуп атат. Мына туруп мынтип койсо эле кайта болот. Болбойт.